Uba proses di sokme ubade omeli kamolai lapan pai ka jingmam songthu halo ka jingsha khot hajir kinang ilam ka hinyo trap youth council tang hadien wakil lej bentur kentang san sekretariat ben sngo sek sarkar jela ha ka bai dei wat kamat jingdawa LP ka balaja house nam arajar arpuai habai kren mat kilat patai kubor ulapan pau ba hatu ka ni ka jingkhot hajir dak pulet ka dei ka blayo jingbet no menteri sarkar ba pai ekrat kampoi ne ke shule hi daki officer Teka so ban kentu ya ka sarkar hakabade bar ka saman nak leng jong saman ni choisi aso nak leng joka kalong ba kadong kami ya ban sangi para ka joka por scam bar le kis ban rajar khat making ki bakidan ki kentuan panga aso ban le so ka kamu draw nang mata ka jingbet ka jingbiang kabade kalong jong ya recent share ba de kede ka recent share ba ban scam kalong ba nang le ka ikat ka bangi dawa kalong nang matang jing pai ba pas ka scam kalong ba yang di ban long yang ban weekend ne ban ani ban ban tutat no shat ba kalong kam tlang fan da ban nak liang sarkar kumju nak liang jing pa ang tingkat ba ngi scam ha ju ko poro kan ngi nak liang jing ni hap so ngi hap ya kan ka kum ka an ho ni so ka an kan te kam la ka jong ba ngi brio ki ba start ba sampang kin po syang ban ya kum ka an nang baka numbo kanono kacinya anak matajungi ban ya ka lodien hadin apun hakajing saman dengan liang police department ya ka choisi au song tak dengan liang jung hing ngam sungui hap dengan sungu thu hak nurukom ban liang police department ki perkhat hak abede bak ka saman jongki hato kan ka saman jongki kalau kira tang level jangan orang taki officer nek mut nak liang jongki kila syem matai ka probable nak lihat tu home minister ha beri berkani ti daga jarak khat bakila shim ni ka probal jong home minister ngasung balong bubakla tam bat daga jarak khat bagi shimru ngasung bandak kan jong home minister de ban advice alkom advice kalong yakum bini ki case dan kam ban sik advice nak liang jong home minister bandak liang ju upacang usa take a right decision hak beri hukum gani bantah dekum no bikmat bala kam se bhag le feel nga ngasko kam de ka bata jang police ya ka ban pun kam be komri kam nama ka HYC ka de NGOs pi soto ki soto ka India jinge ka de demokrasi ha ka demokrasi baro ki don ka le hok ya ko ki don ka hok ban dawa na bata hok jongki tapi semua kamtam ke NGOs yang HYC part ke NGOs kila seng ha ka norem ya ka ban pet nak benda jong isu jong state isu jong karwi par isu jong jabari hi barok away te habak idan isu nu isu ibak ta yo jabari ho kadika benda jong de NGOs kalau mami syakman te HYC lu kala shim baka nek isu jong ILP kadika we nek isu ka bla barong ka ba ka isu ka kam hadu kata bandada ya ka jabari baret pa jongi ke jabari te kubukan lo matahi ngi nakali juang hap aku beri kepang HYC bukan jual sebaru kabanda ka dengan juki akipek ikmit yak isu jaga padeo ana so kaban lagi ni singi matag mabon hi pai ba jong jelahi pro ko yang bala ramdan gitu NGOs ka sarkar ka lek man par ka juga por ki khamtam ki ne ka ki dong illegal immigration ki padeo bana bar mo padeo bar kam ni no India kabut lagi di Bangladesh bai lalu rung kat man hapo jong jelahi pro ko Tidor to ngasut ong banda kaliang jong kabri ba LP ka jidawan si LP ka long long ngam simi ba hadin long kan misi imlang ja issue LP ka ba sarkar ka kren alam ong ka sarkar ka long ba ibaga issue LP ka long ta hapo jong jelahi ba ko ta hapo newspaper the in reality on the ground ban meeting with the union home minister pa kam sim ulong pikir long ai ba susi ka long ba tahun Delhi nak liang jongki kalau makan pos ke Delhi dengan sobat nak liang minister kalau ki nak liang jongki kalau serius ya kan ni kenapa ni keren tapi bagian di baik kalau dong pipi dong sarkar ngangas ong tiga benda sarkar kalau pair I'm not a part of the cabinet I'm not a minister I'm not a senior minister tu hanga keren ni kata nama kita beri pilih ayu kisuk ki don lang ke question don lang mata kasulong mata kalau nakali ka jungin don lang tapos kami sarkar and the decision yang decision making hi ka syong bai ta akmon ka cabinet de ka syong hang ni te ka bangan nakali nga jonga ka bang i ka bai ni ka si mata bang i ka jingki ILP la jan baru ki NGOs
bro NGO support jalan yang ki ai lepe te basung ni ngok kelong balik tang HOC mendai khot saman te balik khot saman ba khaju pon ni tang di khot menta tang ya ki NGOs pai ba tu ni pai ba tu pho jar mi unu pai ba te po sen lai bri kan ba tu pong nang long ngi ro session pai ba u yang te po sen lai along de pho jar da khajar no ka ba khot saman lagi yo de pho jar pai ba mri tang HOC